Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe ubriu ubala syakam haka arpasau tarik yayong araja arpasau, ula klat no haka step sengit hok ding, dak bapasi yalade, hapo ka along ka badan hathanat khana para hari boy. Haba pentip yakane USP kari boy ujak pal sing dhanwa, mentaka sengi ula pentip, bahaka arpasau tarik yayong ki pulit gila kem ya uwe ubriu, bala ithu kum urudra, rabha, hapo ki kendan jangkaan Arms Act, bat kiwei. Haka arpasan tarik yayong lara ay urabha siya ying bishar, bat ka ying bishar kala ailat yaki pulit wakin toket ya u nakabentasan sengi. USP ule yathu bahaka jing toket ki pulit ya urabha, ule yathu ba ula buri ya kawai katiar siat haklau, bat ula penpawai ka jing kwa banyalam yaki pulit siya kata kajaka, nakaliang ki pulit da ka jing lam lenti jong urabha, kila yo ya kata katiar siat nakaklau harani bari haka jing don lang kisakhi. Hadin baladap ki kam ki jam mentaka step lawan ra'i urabha syathanat khana para hakapor kemba shiba JAA USP ulaong balahap banset ye urabha hathanat khana para namar karani jirang border outpost kamdan jakaset ye ki basyakem. Henry USP ulaong bahakapor saubaje menemen step unong apahara ulalap ba urabha uladakhat yala kajingim dakaba phasi yala de ha along kabadan hathanat. USP ulaong ba urabha ulas dian yalade nakinar ki badan ha along dakaba penenkam da ki jan ki bala suba ba ulatar nakanep bala ai ha u nakaliang u executive magistrate nakashilam u deputy commissioner karibhoy ulalet syakatai kathanat pan penlong ka jingpet benya ha ka jingdon lang u doctor bat kiwei USP ule thu bahaka bayade bat katai ka jingja ki pulet kila penrung da ka jing ujor hathanat nongpo bat ka jing toket kala sedang